naka-contact kita kay Congressman Alfredo Pido Garbin Jr. May mga developments kaya na igwaning massive public interest na gusto tang masubaybayan asin mainformaran ang publiko. Ini po ang manunungod sa sistema kan supply asin serbisyo nin kuryente sa Albay. Nasa linya po si Congressman Alfredo Pido Garbin Jr. Congressman Marhay Naaga, si Pio po kan DCGB. Thanks for taking our call, Tabe. Good morning, Pio, and sa gabos na nag-aantabay sa inyong programa sa PBN DCGB. Marinaldo po. Opo. Kung kasuhapon, Tabe, may post ka sa Facebook late afternoon and yaon duman nakabugtak, you are quoting ERC Chairman Agnes Devanadera and manunungod ini, Tabe, sa sistema kan pag supply pricing ning kuryente digdi sa Albay. How would you confirm, Tabi, Congressman Pido? Well, tama ito, and ito ang katotohanan na kasuhapon na kang nag-interpellate ka during the budget hearing wherein ang budget ng Department of Energy ang nakasalang sa Committee on Appropriation. Yaw ng ERC, yaw ng mga representante kang Department of Energy. Inot pinag-question ta kung nata padagos pinagkatawan kay Certificate of Exemption asin sa Power Supply, Emergency Power Supply Agreement, ang APEC na rason na kung saan padagos na halangkaw ang pagsisingil sa kuryente. Ang sabi kang APEC, sa padagos na pag-pursue kay Emergency Power Supply Agreement and exemption duman sa competitive selection process, mapapababa nila ang kuryente. Pero ang kabaliktaran na Pio ang nangyayari. In fact, sagot mo niyan, mahal manggiraray ang pagsisingil sa kuryente. And they're sourcing their energy requirements sa indang affiliate na kung saan pwede man makapagtao kaya babang kuryente. Alagad nata alangkaw ang kuryente. Digdi sa tuyang Albay, probinsya kang Albay. Pandua, Pio, pinag-question ko sa mga aligasyon duman sa tuyang complaint about the frequent brownouts, of course, the sudden increase kang pagsisingil sa kuryente, and other violations with regards to the contracting out of their bilateral contracts. And saro na nga ni, pinaghapot ko, diretso, ang ERC, in the person of the chairwoman, Agnes Devanadera, sabi ko, is APEC contracting with an approved rate, with an approved contract? Ang simpleng kasimbagan kang ERC is warang approved contract. So, iyan na kasimbagan is on official record while you are conducting your inquiry sa lower house mismo, Tabi, Congressman, na mismong si abogado, chairperson kan Energy Regulatory Commission, Agnes Devanadera, ang nagsimbag kan arog kaayan, Tabi. Well, tama po kamo. Ini mismo hali sa regulatory agency na ang ERC na kung saan ang kasimbagan ninda implementing a rate without an approved contract. Okay? Opo. So, iyan nasa record kang House of Representatives. In fact, may video ako, Pio, na pinagpa-record ko man sa kuyang staff, alagad syempre halabaon sa tuwing interpellation, minaabot kay 20 minutes. I just cannot send it sa messenger. Siguro putulon ta itong parte lang na kung saan nakuata sa kasimbagan doon. But there are so many issues, Tabi, Pio, na dapat i-resolve ang ERC na sa paagi kan sa tuyang complaint, pinaghihiling na ninda. Ang sa inda pang kasimbagan, nada sabi ko, since July 9, sagot mo yan, wala kami nakuko ang kasimbagan dito sa probinsya kang Albay. Ang sabi ninda, pinagpapasimbag na ninda ang APEC. In fact, they have required them to submit documents pertaining
or those that were alleged in my complaint, alagad sa good mo niyan, dahil sindang nakuko ang dokumento. Dahil nagko-comply ang APEC, and therefore they are not, or they cannot just, come up with a decision findings na warang mga dokumento. Alagad, Pio, sabi ko nga ni, di man pwedeng warang reglementary period within which to submit Yes. those documents. Kasi alangan man na nakatali kita duman o naka-hostage kita sa submission kan sa rong pinagreklamong entity or concessionaire na arog kang APEC. So yan tabi Pio ang sa tuyang mga naku ang informasyon kasuhapon na pinagkumpirma mismo kang ERC, kang Department of Energy. And kita mauntok Pio dahil ito nasa committee level pa sana ang pagdangog duman sa budget kan Department of Energy. Mas marangani Pio dahil nahalat so legislative investigation kasi pariyo man sana ang proceedings Pio. And in fact, we can defer the budget of the Department of Energy pending the resolution of the issue kang APEC, mga reklamo sa APEC. And sabi ko, by the time the budget of Department of Energy will be referred to the plenary, and that's the time we will stand up again and question and ask for the necessary adjudication or kasimbagan tuman sa tuyang complaint. Kasi di kita matugot. And the chairman, and at the same time, so nagde-defend the Department of Energy budget, Congressman Dalipe, assured me, pinag-asigurar niya ako na di siya matugot na pag nagplenaryo na, di pang kasimbagan itong ARC sa complaint adigdi sa probinsya kang Albay. Ay, opo. Congressman Ansaro, sa mainit na putok na istorya duman sa pahayag mo ngunyan pa lang is, I will quote you, the Congress may defer the passage of budget para sa next fiscal year para sa ERC sagkod na dain na si settle ining mga isinangat nindong inquiry sa ERC manungod sa supply as in na sistema kan serbisyo ning kuryente sa Albay? Well, that's the commitment of the chair defending the budget of DOE. Sabi niya, bro, kung tido, hindi ako papayag na kung mai-refer na to sa plenaryo, wala pa rin kasagutan yung ERC. So, we may defer the budget of ERC. Sabi niya, and may is only directory. It is not mandatory, but we can do that. In the same way with some agencies that we have deferred the budget pending those requests or complaints that has not been resolved for a very long time, especially so that distribution of electricity of a public utility or a concessionaire, tabi PO, is imbued with public interest. Apektado kita digdi sa bilog na Albay. Ikapiyo ako bilang mga konsumidor, pres. Di man pwede na basta na sana pagninigaran as in warang aksyon ang pinagtataawan tang ahensya kang gobyerno na kung sa inyo yan nakikiulay sa Kongreso na mabudgetan sinda alagad. So budget na ito with the purpose of, pursuing their mandate of regulating these distribution utilities, that the best interest of the consumers must be protected. Kumataw kita ki-budget tapos dahil man napuprotehiran ang kapakanan na interes ng mga konsumidores, nataman. Diba? Okay. Now, Congressman, one last sa hororo na iyan, it's now in the hands kan ERC na may speed up itong pag-aktibar kan sa indong inquiry, mapasimbag na so APEC, and dai mag-abot naman sa punto na dai kita ning kasiguran kuno arin isusumitir kan APEC so pinaghagad dindang dokumento tabi Congressman tanganing pag-abot kan na plenaryo maipresentar maninda asin matawan sila ning budget tabi. Well, tama ka dyan, Pio. It's not an excuse to fully depend on the regulatory submission of APEC. Ang importante, they were given time to submit the same. And if they are in delay or in default, then that's kumbaga, equivalent to
abandonment or kumbaga refusal, Mhm. and then they have waived their side to present evidence in support of their stand na kung nata nag-alangkaw ang presyo kang mga kuryente, pagsisingil sa kuryente dito sa tuya. And I think ARC, being the regulatory body who is there to protect the rights and interests of the consumers, will always, siyempre, mapanig mismo, firme sa mga konsumidores. Tawan ta sinda, kinagkakanig kong panahon, maski haluin na nga ni Pio. But they have commitment, no less than Di Banadera, Chairman Di Banadera, Mhm. mentioned that they will resolve the same. Ang importante, nakuha sa statement nila, kasuhapon, implementing a rate without an approved contract. DOA also stated that the certificate of exemption is only temporary and that they must undergo competitive selection process because that is the law and that's the only way we can protect our consumers. Ang nagluluwas piyo, ini kasuhapon sarong reliable information na mismong nagigibok ang terms of reference dyan sa Aleco, ang moyaninda, single nomination pag-abot sa competitive selection process. Sing ka nakailing ki competitive selection process, bidding na saro sa na ang maentra. Mhm. Okay. Well, tabi Congressman na opo. Na, Iyo. Oh, nawawara esensya iyan kang ang, kompetisyon. Halo. nawawara sa esensya kang competition. Oho. So, iyan po ang si Iripuntang Maray, dahil kita matugot because Albayanos deserve a reliable supply of power at a reasonable rate, tabi, Pio. Yung man silang pinagahagad ta. Nothing more, nothing less. Opo. Congressman, piyesta pa nungunyan sa Old Albay District, Senior San Gregorio Mario, sa tuyang mahal na patron, ilalaog mina po sa homilia, tabi, misa kon silibrada. We will call you from time to time, ta susubaybayin ta ining istoryang ini, sagkod na dayta na kukuan na conclusion asin matanos na resulta tabi ka ni Congressman. All the time, Pio. Just for the Albayanos. Salamat, tabi, Marinaldo. Thank you so much. Si Congressman Alfredo Pido Garbin Jr. manungod sa istoryang yan dyan, hali duman sa Kongreso.